Number 1. Efie for fie. No free by banda nsoko. Ye die mune. Why no obo no kunadri? Kofi mensa. Ono so banda nsoko. Oda info. Massive free banda in crew. Say good evening, about planet to say. Yo, Oba show is why your Bible cry be focus your casa precaution body and cross. Over there. Okwa here sorry. Aha you. Adumo. Yo. Philadelphia. Kron Oba paka say. Na omu ye miensa ena wareja ye eba omuntem nti omoja aware no me papa ena ehweye me maami okowale be mafufuro nti tu kotena be ma ne ho no ho nti ye ka be ma ne ho ena ye papa na ehweye na okrose mo hweye no me wie school 2008 me wie na me ko me maami ho ena ufre me se wanya be ma bia me wale no o papa no me papa no so anya be ma mam ayo me ma ti wadaro ma me baaye ema be ma no wo Libya obaaye na omu busanfo ne tanate no mukae na ode me betu adwumem si me besua adwuma no wakomase akono no afrancho okay na me pon me ho na me bie madwume nti me nua ne nso ode machi nso ono nso wie JHS wie SS ena ofre me so opese oba na obesua adwuma ema me bisa ne se na woni da akasa osan woni ye papa akasa na waja ne kwan nti me nua ne baaye no no krasem no me kunu edi ne kotu adwumem ema ne kosua adwuma no o ye fitani awu nua ne be ma me ba atwa kunu no cement e wona na osua adwuma no nti abema ne sua adwuma no no krasem no adwuma ne de no mo pe na asempa baby obesuma ne bia woko enti ye kwakotu aba 2016 ena ye kwakotu aba ne wie ye baaye enti 2017 ewure mu me wo adwuma mu ame nka bi nhie mu ena me ni mu se na sa yare ne man fa nsusu me nua nti me wo adwuma ma na ofre me se sister afia wo he obra fie enti me ba na me fie wrase da bi afia unue wo mpe kasa ena o ma fie seda ena be se e bi o mo e bibi wo adwuma mu na police fo e pe o mo ache wo mo enti me bie pono no na akola ne nyede enwrem ti no krasem no me bie pono ena owrem na o si hwe na manwra hobi me gina vala na mo wa unia no me nua no ti me gina vala na mo wa na wa ko wra de na ne bag wo ye ho enti na wa ko wra de mo ahye white obafo gebra she white ni bibia white Anthony eno opieye enti opieye no me hwe ne school bag na nanti oye we mo bebre ananti oye nso ewo mu nso me mfa sa nsusu no ana me nsusu sa ne ositie no ma ndwene bone bia emfa no e wa na waka me say sister afia ananti oye no nanu enti me no say bia wakọ sofu bi wona sofu na ama na akwa nchere saata mo na me sumi pa awo no na awo ne mma ti wani abre ana me no mo oye no na o se ananti wayire no ananti oye wo so je gnomo me gino mo ye se be kum se enkumi ana me gino mo ye ti me no mo ye no se me ndi na chi na ye nko ti me no se bia odifo na okọ ye no e wo na ode me ko ti sana odi mi ba na dwumem ti yare ne ehya ase wo adwumem enti omuhunu kika no omusan hunu se wa hye white no na ye omunwanwa ena ni masa ne efre me nti masa ne frɛ me no se so na me ntwa mani nhwɛ machi so na me nua ne kae ena me de ne fa ase nti no mu dan ne wo omu adwuma na ye dan blow omu da wa ase ena omu adwuma na wo eso nti oye ya na odi bible ebe gina omo adwuma mo ho obi e be bodam o ta bible o preach sanu so kra ya na nwanwa obi e be bodam a wafa bible ati se ne omo preach no na o sister afia ye nkofie na ye ko oye
nti ne yare ne ba mo mu bie nyame se yanka no kro me fra me papa ebo na amane se ko be besu adwuma na se ni se eba ne life mu no nti papa boaye na yanka na yen pe akola ne mfa baabi mfa ewa na aka se nyame na me de ne ba akomasi nti akola ne yale mo de wo ntimi mpa akomasi papa me papa ena yedi ne me maame me fra me maame e wa Cote d'Ivoire ena me maame be kan me ho ena ya ne nani na mosofo ya na ya bompa ya ni bia anye ye na afa de beebi a ekọ no anu odin otimi sola ahomachi na wahwim gese ye de mirika edi nachi ekochi no e wa na me kan kire me kunu se bra frempon se ni asem na ekọ no ma yempe dropping na yemfa ne nko ena yempe dropping na yede no ko banda ya kwa ya nsusu makotu ya papa wabaya amane maka mama ndie na oji akole afeda akole ko duru banana ese enyo onu na eyale ate na ne so ese enyo onu na eyale mikawe ya na akole wi ayi na no mikawe ya na oyi anu na so wa kumasi no ukasa ne hu oti wo se zim oti betimi atena wi amu sama wi ahye ne sa wo so onsoli kwa onsoli na me da be me ko na ye papa eji akole nti me da me san ba mechi ena uji akole nti ya kire me san akọ ya na mawo ma menyim ena me ko wo banda 2019 me ko ya na akole no afri me papa ho ena me si ko bi ya de o se papa papa mo no ada ya o se a bebi onu no duro no onti mi mbo akoma enye aduane ma onu no embedi nti okan sa no akola no ondi na aduane no okọ na efuom so ondi na aduane sana akola ne da abontene insuo to agise okogina obi valanda mo na insuo ni ti a wakoda duane bi wo me maame fie me papa fie o duane ase e na akola ne da na jo nti me maame free Cote d'Ivoire na afedi ono no okotena Cote d'Ivoire se obetena wanyine se obetena efie oba na manfo e ka chene se ne oba no ededa deda abontene no embo abata awo eya so ni mu na fa ne ko baabi na nyame ni umpa ebonti akola no ho beto no ampam akola ne asisa na nuoma ekọ me maame ho ekọ tera me maame ho so fu maame yare ba nyame si yanka ndokure ye di na china sikase ya se bia enye ya ka bibia papa si onje akola yi wo papa se onje no o si onje no te sa akora ne wen ema akola ne wo me maame ho ewo bana enti ese me maame ende ehunu baabi obi tia ne nan ya na odi na akọ maame kwaduru won so oniska me ya ala ha ji so ofre mi na me sunde mababo anu no na me di asenle no na odi akola ne ko oti me ko ye eduro no odi ba akola edware ba ko mbi no o se me ndwale biu na wakotu eduro na agu odi ne ko ha ye ma na kwankire ya obehu na akola na befum akwankire no onye enti yes anu ya na me se ma bro ma pim enti me se ka nyina sa ena obi kire na watachi man se sofo ni ya ade pa na omo ma adwene ha wo no otimi se omo ya ade o fan watachi man wo sofo you adin edin nyamiti ase nyamiti ase ena obi kire no wo okay nti odi akola ne ko ye no na omuda asori dem ho nti sofo no eba se ade chi Friday obe ne ho adwuma nti Friday na najo omuda wa be wan o sole ye ena o sole ye se okoji nso no adwane ena me maame di na chi se okoji nso ade nchin ye anajo na wu na mu no na techi ma ha de minimum ababia no musa ha na ewu nti ko bi e wonye adwae enkoji nso wo o se udi aja meba enti so na ogina won me maame hwa onyamerika obeko na me maame se oba be fa ne mpabo ayede ahye oba ya opia gate na okọ anajo wan okọ ade chiye maame ya nantia ohuna be me Saturday sofo ne si obeba ono ne si obeba Saturday maame so asan china kopie station ho e one station won so ekwan wakakra ji so fa okada ansa na wako ho maame chi Saturday na mi si debi ne aye de ji se Sunday no
me ba ma ye nyina ekohwe no eti dia na asi ti Sunday na me ko ye ma na ye nyina me ofa be kan me ho na ye nyina kohwehwe no ya kohwehwe no ye hunu ko bi ade achi Monday ya hwehwe no so ye hunu Tuesday na me so ye se de say ye kofie enti e bo asa no ye frɛ ye papa mi sister panyine ekobo me papa amane me papa se a ye nko na aso na ye be hunu enti ye call police station no mama ye forms na dey call radio station you no eko na aso ye sa akro no krampo musi omu obi yira ye na aso na me de ye ko na aso ye nti ye piti ya na omusan afre me ma se omu na akwala no wojomo nti omuchi no de ni to okada mo de ni ko asore ho nti ye ko na akwala no wo ho na asofo ni se momfa ni nko na monko bi so papa mbre bi oma ko bna no achi aponchi bi wo afuom ho sa aponchi na ochi ye no monko bisa no otimi yi ano de ni akwala no yale no onsa no yale me ma me ko ya ampa obechi akwala no endo munyana ko ye na odi asam ne kwato ni bla panyin odi asam ne kwato ni bla panyin no omodi asam ne kwa amfie omo fra ne wa amfie ebisa no oji tu mo se aboa ne de se omo kochi obi aponchi sa ewe afuom no omo sisa ka sho enti aponchi ne be pie omo so no omo che no eno omo hwe aponchi ne hwe omo te send de sofo mame o sabi wo hwe me enti o hwe na omo tie mo fra me papa na ye papa ba no se ene ko bi ko na kochi aponchi na wo hwe mo ayehu no ye nsan kochi no eno ma menua no akochi aponchi na mokomuku no okochi aponchi no sa de no kwa sa na me wo afom wo bi sofo mame nanso mo mama hu na aponchi no to omuku no omo akola de aponchi ne tu ni kon ho ede ne be tu bas sakre so achichire no ede ne be afie ebe ku enti minim so mo akuno so mu na je asam na nyame tase sofo kan bishop eye no kure bishop aferi ye no kure efisa o kan se o yemfa ni mfa akola ni mbehye ni nsem papa no so mu de asam na wan kan ho beto no anka no beto nanso sofo mama se de no o ye kikakika na no odin akobi ma me mfo ade se be ma no di ade enti sofo mama ne enta me ba ne se momboa me na papa ne nji akola no no nkosa ne yare na we de se ya busuan sem se ya hwe na edi na kwa mfie ya kokan o so onti na ye de be da kokan waje wono ane ba ene wa mana kwachira ponche nyame ya dom osof pani bi ehu bishop aferi ebu papa nyame nhirawo aka mukọ ye ewom na de seso yo nyama me e de na abrampa pacha obana sem de pacha obebiri pacha manfo fie tra abra wai is a champion mo metranse onya ne sole pacha ei wow ba tu papa no se ni problem pa ne sen a on peso beja na fie kura ya frɛ no so wonye no na ye de se aya busia sem is a champion